Assalamu alaikum tuğanlar. Ordoşlar, assalamu alaikum barыңыздарға. Bugün 30 iyun 30 may 2021 жыл туғандар. Бүгін мына біз Соғылықтағы мал базардабыз. Азыр эми жылқыларға келе жатабыз. Мына КамАЗдар бүт Кыргызстан Булуңгурсуна кетет. Ушул жактан аз уйларын бүтө бериш жагы. Бир КамАЗ өтсөк жылқылар жака жеткен болобуз. Бир көрсөтөлү. КамАЗ каяка кетет тақсырлар? Аксы, Жалал аттың, Ала бука аксы. Ол жакта мына түшөйдүм мен. Мен ушул боюнча чарбатайлар арзандаптыр дейт. Жаз келгенде жылкышыжам өтүп, жылкылар арзандайт. Азыр бир четтен сурап өтүп, билип беребиз. Мына преске чыгыптыр. Рулон канчадан эми? Ногу 250 эмес. Метрби? Килограммы 250 сом тугандар. Преседен башталды, алыңыздар. Азыр трактористтер шаарга чыксаң жиола кел деген кезде. Жылкы азайып калыптыр. Бираз күндө кызып калды. Бул байтал экен. Бул кунан байталбы же тайбы? Тай. Канча жыр атасың буга? 60 миң сом. Кандай таксыр? Келиңиз. Жакшы, иштер жакшы. Бул бээ боосбу же туу бүткөнбү? Кызыр. Бул канча жыр атасың Тору бээге? 100 миң сом. Каяктын жылкысы? Чүй октябрь дейт. 100 миң сом кызы. Бул эми туйбу? Кийинки жылга? Айгырдан качса туйт да, качпаса каяктан. Токтот элексиз али. Так. Бул темир көк тай. Бул каяктан келди тай? Беловодский. Бул канча сурап атасың сиз буга? 60 кабары. Күнжелеси деген. Күнжелеси. 60 миң сом Беловодскийден келиптир таксыр. Сатсаңыз номерди айтың. Арзан сатасызбы? Түшүрүп бересизби? Да, номерди айтың. 0709 41 70. Түшүрүп бересиз да? Чалгандарга. Сүйлөшүңүздөр. Буту колу таза, мойтте чаган жерде тай турат. Бул 1 жашка толду, толо элек таксыр. Толо элек. Эч ким жок да. Мына көрүңүздөр. Буттар али ичке жаш тай экен. Көкүрөктөрүнөн базарга чыгып турат тай. Сулуу экен жаныбар. Күлүк сымал болот окшойт чоңойса. Бул канча жыр атасыз таксыр? 55 миң сом. Бул атты жаңы жасаптыр. Бул малга кетет окшойт. Малга алып кетесизби муну? Тоого. Бүт жаңы жасаптыр, алыптыр тору. Муну 55 миң сом сурайт дейт. Бул Россия, Кыргызстанбы таксыр? Местный. Ушул жактык экен. Бул канча кайгыр? 110 миң. Кимдики экен бул? 110 миң сом. Азыр улактын атынан могу чарбаттар кымбат. Малдын аты кымбат. Бул золотистый ургач тай. Канча сурап атасыз таксыр буга? Чатапко. Ой, бул эртең бир тайды тулса тебе бүтүрөт. Күнөлө тийип жатыр да. Бул каяктын тайлары? Каяктыкы бул эми? Местный. 55 миң дедиңизби? 50 миң сом. Ушундай туугандар, жакшы бей экен. Белдүү болот да чоңойса. Белдүү. Караңыздар, сын бар экен. Жаш тай экен. Алыңыздар туугандар. Базар арзандаппы? Не болуптур? Байкадыңыздарбы? Реклама кылып коюңуздар мына буну. Көчөнү. 50 миңден берип таштайсыз тууган. Уштайларды. Биздик видео чыкса базар бүтүп кетет да. Биздин видео чыкканга чейин бүгүн кечирээк чыгып калат. Күнжелеси деген канал. Бул каяктын тайлары таксыр? Белектики. Белек, соголук. Так, канчадан 50 миңден дедиңиз, а? Номерди айтыңыз. Номер 0508 09 20 30. Мына белер кимдики билбейсизби? Баасын да билбейсиз. Кызыл сым качан? Кана кайерде? Ha, тетиги. Мотору. Бу канча сурады билбедиңиз байтал? Байталдар экөө турат. Атя котойын, ушу байтал сурап коюн. Бу быштуу окшойт, э? Монте бозбей турат.
Az bazar kızıp atat okşayt tuğanlar. Boz be satılıp kessin emi. Bazar ketip atat. Sodası bol atat. Biraz jayında turup kalan okşayt. Bir aylanan da zesine suray. Mına bey boz okşayt. Başka klas beyleri gelin. Şuların iyisi yok bilmiyorum. Hazır mına beyler surap koyun, mına bey bağ ol atat. Qanchadan bo'ldi tatem bu? Qanchadan sodalashasizlar? Bo'ldi. Satdingiz mı? 120 so'rayotgan. 120. Eti baytalingizni qancha so'rayotgansiz taqsir? O men 85 deb atam. Tushib berim. Bu sizga emas? Bu 115 deb atam. 115. 110 ga berim. 110 ga. Bu 115 deb atam 110 ga berim deydi. Bul da qo'shunday bor ekan. Taqsir bu aqsaga bu boz emas. Bir kör bir albaysa. Tuğan emas bolsa to'shni qisir bo'ladi. Mana shunday beyler ekan tuğanlar. Magerech monda surayli. Tak. Sizniki menga bu Juş. ayg'ir bu? Ah, baytal bu. Baytal. Bıştı xunan bu. Mana jash, bo'yi uzun, quloqlari tik. Azem biraz arıqroq ekan tuğanlar. O'shaning uchun jo'sh bo'lishi mumkin a? Jo'sh shunday jo'sh bu. Jo'sh. Ne qarangizlar menga bey qilsangizlar bo'yi biik bo'ladigan xunan bu bıştı bu. Xunan. Xunan bo'lsa biik ekan bo'yi. Buna qarab qo'yingizlar, qiziqsangizlar olingizlar mana oltingi qo'ltiqlarni qarangizlar. Bellerini. Mana shunday qancha so'rayapsan buga? 85. 85 ming so'm. Qay jaqning yilqisi bu? Dordoydik bu. Dordoy, Rossiya emas a? Rossiya emas, shurda. Qirg'izistonlik ekan. Tak, nomerni ayting taqsir. 703 0703 14 95 95 74. 74. Dordoy jaqda turadi. Ming ekan. Tushdim hozir. Hozir mindi. No, so'rab qo'yingchi. To'ri taymini. Ayt qo'linchik. Mo'yna jip bo'lib qo'yib tur qizil jip. Qo'lin erkak urg'achi. Urg'achida. Bu beyni qayoqdan olib keldingiz endi? Belek. Beyingiz ko'p uyda da. Icho var. Bular kichkintoy bo'lish kerak. Beylerinizdan kichkintoy usul bo'lish kerak deydi. Yaxshi beylar sotmaysiz bari. Bu qancha so'ratasan pul bilan? 120 so'rayapman. 110 bo'lsa beraman. Bozorda baho berdi emas sir bo'lsa? Bozorga aytdim men girelekte sirtdan 110 bergen berbey oldim. Ay, boshqa qotasan. Janob biz jaratgan bizga janob birinchi odamni jo'natganda bizni sindab jo'natayotganda anan bizga qarz so'raganda dag'i o'shanda sindab jo'natayotgan o'shanda qarz bersak, birinchi klient ko'rsak darajamiz ko'tariladi ekan. Ava, ertaminenki bor, ertaminen o'zi beraka bo'ladi. Birinchi bor beraka deydi. Taqsir ham satsangiz bu nomerni aytingchi. Uyda sotaverasizmi? Nomerni aytib qo'ying. 701 0701 19 92 02. 92 02. Uyda sotasizmi bu? Boshqa beyler bormi? Belekten ayıllar. Yok, belekler satılmaydı. Shuningdek. Mana To'rbeyga chalib ko'ringizlar. Uydan sotadigan tuğanlar. Buna onday. Bozor slab. Tak, buna bo'z beyler. Ke. Assalomu alaykum. Eng taqsir qandaysiz? Yaxshi. Mana. Bu Qirg'iziston bu Rossiya bu? Kırgızistan Mesni beyler bo'lsa, qachon to'ydan bu? 3-chi balasi ichindagi. Eko'teng bo'lsa ekan, Qirg'izistondan beyler tuğanlar. Bo'z beys deganlar chalingizlar. Yaqinda to'yt. Bular kech bo'z bo'lib qolibdi-da. Bular qanchadan emi? Bular biri 110, biri 100 to'tan. Qaysi 100? Anasi 110. Bunisi 100. Bunisi 100, sarıqisi 110. Nomerni aytib qo'yingiz ham. 0779 91 90 75. Sağdır'a bular? Sağ düzgün. Jo'sh hamma. Men barib qarab ko'ray. Ko'rdingizlarmi? Jo'sh ekan. Qo'lga jo'sh. Jazda qimizni ichingizlar. Hozir bu yoqda uyda dele bedemenen qarab, belder qimiz sap, qimiz ichib satganlar da ko'p tuğanlar. Mana shunday. Jayloga jo'natmaylar. Hem bozor shunday bo'ladi, biraz jilqi azroq. Bu ayg'ir bu taqsir? Baytal. Pushtuva. Endi to'xtaydi. Qachirilexlar, to'xtadi u. Bu qancha so'radingiz endi?
Bu көкіректер айғырдықындай, баштар айғырдықындай екен, артында көрсетіп қойын. 90 000 сом сұрап атады екен мына шоға. Ох. Мынау айғыр 80 000-ге алынып тұр. Үйірге зор болса керек. Тауға чейін шығып. Боз айғыр. Мұны малға менсе керек. Ал қазір ұшындай малға менгенге жайлауға тоғда жүрген айғырлар өте қымбат болып отады. Мына көрдіңіз, 120-110 деп сөйлеп атты. Қазір ұлақтың аттары да қандай болбай қалды, сезон бітіп. Бұл жерде тай. Қаяқтығы тақсыр бұл? Беловодский. Чүйдік, местный. Бұл келішкен тай екен. Қанша сұрап сен бұға? 85 000 сом. Базарда баға берді ертеменен келсеңіз? 75 бербей қойдыңыз бе? 78 деп бербей қойдым. Сөйлеше бербепсіз, базар жылқы сезон аз слабый да. Беріп жібербепсіз. Ноғы жақшы екен, мен номерді алтырып қалдырайын. Сын бар екен туғандар. Көрдіңіздер бе? Номерді айтсын. Байке, мен номерді айтыңыз, үйден сатасыз да. Айтып қойыңыз номерді. 0700 72 28 30. Қолтықтарын кеңдігін көрдіңіздер бе? Шында да ташырқы қой, бұйтовай шұрқайтта. WhatsApp бара жаңақ номерді. Чалы өрестер. Мұнағы тай алынды. Алынды. Бұл сойлау жемалға кетеді. Ұрғачы кек. Ұрғачы өй тас? Кек. Бұл қаншаға кетті сыр бол болса? Алдыңыздар. Соястар бұл же малға. Малға? Қайсы канал? Мен күн жәлесі деген. Ютубта? Ова. Алынып тұр. Байтал қыз 7 000-ге алынып тұр туғандар. Дай. Сүретке тарты олайын. Тақсырым мұндай бол. Мұнашыл алынып тұр. Бұл қайға кетеді ме алсаңыз? Шарда қарайткен мал қылып, ұрғатшы. Жаққан ақшайды, жақшы мал бол берсін. Ене мұны яқта 66. Так, мұны яқта мені бір ағам шақырды. Айғыр сатылады екен, айғыр. Айғыр міне тұрғандар алып қойыңыздар. Қандай сөзілмек? Жақсы. Іштер жақшы болып отады. Сен сөзіңіз. Сатылауы бұл. Не арықтатып өрдіңіз? Малға мінейді. Қышта ұлаққа мініп қойдыңыз. Айғыр малға мінеліктер. Так, бұл бойы бейік, азыр арық болып тұрады екен. Тұрып мен көкіректерді көрсетіп қойын. Бұл Елістан палбан. Чүй дәліне де ұлақ жауат. Келіш палбанның доссыздары, же ағайын өй? Ағайын, келіш палбан. Бұл не айғыр әм? Бұл пародасы қандай, қаяқтықы? Парода, чүйіски. Чүйіски, данчак емес, а? Бойы қанша шығатын? 1.60. 1.60-ын төгірі дейді, мұндай мойындары ұзын. Күлік бі? Қаяқта чауы атасы әм бұны? 5. Мұнашыл канизотты. Бұл қанша болады бағасы? 130 000 сом. Малға мінсе бола өй мен жазменен? Үйіргөші? Жар айтыкен көрдіңіздер әмі. Номерді айт. 0507 49 03 0507 69 03 Чала өрестер. Сатылып кесінен бұл. Қандай жыбай екем? Базарды қырып қойыптар ол? Неге? Іштесе қалдырбай. Кеш келдің да. Содалашыңызын көрің, содалашыңыздар. Мен бір 3 ағам бар, бір туған бош керек. Базарда чарба малдарды қырат. Ояқтазы парода тайлар тұрады, көрсетіп қойын. Ол жерде бе, тор тайменен қашқасы. Қашқасы баласы қөтіп тұрда, еркек баласы екен. Бұл қанша бір жұмалық бұ тақсыр? 12 күндік. Қаншанчы баласы емі? 4-ші баласы. Қанша сұр отасан бұл? 130 000 сом жерде бе. Бұл чүйді келеуі? Чүйдің бе езеген. 130 000 сом. Менің көрсесің? Менігі бе? Тор айғыр сатылады кен туғандар. Тоқымменен тоқылып тұрады, көріп тұрасыздар. Қазір мұғықта К-ны деген меткасы менен. Асайыз менің жанымда. Қазір келеміз. Келіңіз сау, қандайсыз? Жақсы. Алейкум ассалам. Айғыр сіздік, ә?
Bıştı 3 yaş. Bıştı 3 yaş. Bunun nesi var, nesi yok, nesi üretilgen, nesi kalgan? Bu oşo mingi oldu, жаңы эле үйрөтүлдü. Aha. Bizde ulapa barчы. Күзде ул чекелетип айландырып, тарбия көртөт. Bu жазда жаңасы болот. Ендиги жазда 4 азыр майда 3 көчүп. Майда 3 көт чыгыптыр. Бой канча чыгып калат эми? 1.60 чыгат. 1.60 чыгат экен. Бышты. Каяктын жылкысы? Полтавка, Карабал. Полтавка, Карабалтан. Чал көрүңүздөр туугандар. Жаңы минги чеген үйрөнүптүр. Күздө кичине улакка алып барып чекелетип көрдүк дейт. Bu канча сурап атасың буга? 150 миң сом. Көңүлгө жаксы алып коюңуздар, тезирээк чалып. Номерди айтың ага. 0559 77 07 66. Мына ушундай туугандар. Эми бул атты билип турасыздар. Быйыл кыш менен таптап, кышта чапсаңыздар, жаз менен таптап. Анда деле жараса керек. Эми бул жанакы универсал ат болчудай. Каласы чуркайт, каласы топко кирет. Өтө ичке эмес, өтө жоон эмес. Мына стрижка тайлар турат. Так. Özürden. No taylar kimdiki taksir? Sizden emes bular? Tak. Bul ağamdın baytallarını göstereyinçi, baytallar. Buna koy küreğin baytal. Qanday? Assalamu alaykum. İşler boldu, yaxşı? Siz. Bu baytalды qayerdan olib keldingiz endi? Aeroport. Aeroport. Bu qanchанчы balası? Birinci balası. Birinci balası. Erkek ha? Urgaçı balası menen eкен, balası da özünü tartып tur kopya. Bu Qancha dediniz? 130 ming so'm. Beyiz degenler çalıngsızlar, nomerdi ayting ağa. 707 0707 68 44 93. 68 44 93. Bu qancha emi? Al 140. 240. Ikinci balası 4 yaş be eken. Bu Poltiya жаңырдан qaqçı? Россия. Ha, ekoten Rossiya eken. Tamam, no Poltiya eken, ana gördüңүздөр. Urgaçı, bul da urgaçı eken. Bul be külük sumal be eken, gördüңүздөр. Oy, oy. Vakti taylar turat. Men ol jakta altına geç çağırып atat. Taylar kalıp ketip turат, uruşat edim men. Altına gem onlar. Bu Rusya mı? Altına gel toyları. Tataristan, Kazan. Tataristan, Kazan den. Kazan o bu. Bularda ok cep gelmedi mi? Yok ey. Bir yaş toyları. Tak. Gösteriliş. Tak. Qarаңыздар, birinci qursaqdı. Putqolu joon. Kökrek moyundardı görüp turasızlar. Çoğun aytasızlar, torpaq ulaqdı jırtı ötüp ketedi ha? Oo, жақсы var. Altına gelip kaçan geldi Emir Rusya'dan? Bu kelgenге bir aydan açtı. Bir aydan başladı. Alıp gel baktınız. Bağ otam. Aha. Bu hem Rusya'nın tayları çüydün yerinde jüre öret, kengire. Taza. Taza den. No kökrüklerdi qarap turmuşlar bu. Taysınның kökrüğü o bu. Arab ötürdük ha. Aralap. Jaş jitler ötüp ketedi qolduktan. Bu hem çim qarası qımbatıрақ bolsa керек buğa qaraganda. Bu başqaça ekan. 150 lira otam. 150 ming so'm. Çoğun taylar. Bu meni uyratdingiz mi uyratiraksız? Bir yaştaydı. Kim alsa minetdi. Bir yaşta kim alsa minet eken 150 ming so'mdan. To'g'ri da oshonda ya? Doğru da oşonda. Eko çoğun geldi. Eko çoğu geldi. Videoda var mı? Videoda var o. Bu koltuğu bu Taysın'da da jolda qaldırat eken. Qarаңыздар, мұның арты биік екен, тортай. 150 ming so'm. Al номерді алып қалтырайын. Жақтырғандар чалыңыздар, соқылықта тұрат, мал базарының астында келіп көресіздер. Номерді айтың алтына кел. 0772 88 57 10 туғандар. Bu altına kел соқықта жем сатады. Дүңк-пүң арпа жүгері чала берсін да? Болды чала берсін. Жем, тоғық жем, любойға көрім. Алдына кел базарда сатады. Күнжелесіне чалдым десеңіздер түшірі береді. Түшірі бербесе маға чаласыздар, тайын албай қойасыздар. Так. Ол жақта жақсы тайлар тұрады әле. О, тай менен қанша болды бейіңіз? 150 мың. Қаяқтың жылқысы ем? Менсін екен, торы қара кербе. Шу жақтық екен, 150 мың сом сұрайды. Торы бе жақшы екен, қара кер. Үйден сатасыз ба екен? Үйден сата бересіз бе?
Nomerdi aytып koyun anda. Sizniki bo'ldi? 706 706 777 890. 777 890 deydi. Jattagan oңойра ekan. Мына кунагыңыз канча эми? Bunu 95'e sattım. Satırdыңызбы? 95 миң сомго кеттир базарда. Бою бийик, жер улакты өлү айса керек. Моголарды көрсөтөйүн да үйдөн жыйынтайм менен. 20 мүнөт мал базарды, жылкы базарды көрсөттүк. Бу карагер бээ менен. Бул жакта тор бээ. Булар канчаны сурап атасыздар? 60. Экөө 60танбы? 130. Бул тор карагер, Çavkar bu. чалка. Чым кара деп коёбу ошондо? Кышта кап-кара болуп калат, а? Азыр эми кичине өң бузат жазда. 60. Бунуңуз канча? 130 миң сом мына. Чоң жерде. Бул жоон экен. Бу Россиябы? Abakan. Абакан деп, а? Номерди айттыңыз чага. 0703 59 51 20 дейт. Бу тайлар сизден эмес? Кайсы көбөсүз? Мына тору. Тик карадагы сизге. Булар канчадан эми? 140 da adam. 140. Кара келчи. Сүлүк кара. 80 миң сом. Мына карадагы дадилеген да мына. Кызыккандар чалып көрүңүздөр. Могу мен тебем дейт бе? Эми видеону жыйынтасам да болот окшойт. Дээрлик айгырлар деле жок болсо экен. Мына эки айгырды көрсөтүп коеюн. Так, мына менин көзүмө урунду да. Ушу айгырды тартайын. Андан кийин бүтүрсөм да болчу да экен. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бу канча жаш айгыр эми? 6 жаш. Каяктыкы бул? Беловодский местный. Жоон айгыр экен. Үйүргө коесуздарбы? Неси бар, неси жок агам? Үйүргө барганбы? Үйүргө. 1 жыл жүргөн. Буга кача болгон? Буга кача болгон? Чала бересиздер азыр, номерди алып турабыз, ага чейин баасын сурайлы. Канча дейсем муну? 140 миң сом. Бою 1.60 төгөрө окшойт, а? Мына ушундай экен туугандар. Жалы узун, красивый. Кышта тарап. Ушуга коос кылып коесуздар да мына ушу. Номерди айтып коюң ага. 0709 64 86 67 дейт. Базардын ичинде кызыр бейлер. Мындай чарба айгырлар турат. Нотер бей вообще эң зор бей окшойт менин көрүшүм боюнча. Көрдүңүздөрбү? Бул эми багасы канча болду экен? Жаш экен, башын караңыздар, башын. Жаш бей экен. Көрүнүп турат. Муну ээси жок го. Муну бирөө алдыбы тазыр? Садаста. Бул Азамат Болбонганын бейси экен, сатылат дейт. Мен көрсөтүп коеюн, кызыккандар чаласыздар. Так, бул канчанчы баласы? Азамат эке? Экинчи баласы. Биринчи баласы экен, 4 жаш. Бу Россиябы? Чүйский экен. Канча сурап атасың? 200 миң сом. Номерди айтып коюң, Талбан. 999 Меком номер экен 0999 72 21. Чала берсиздер. Бул аэропорт жакта турабы же Комсомольскийдеби? Совхоз Фрунзе экен. Күнжелес деген. Совхоз Фрунзеде турат. Чала бересиздер. Мына ушул бээ, эң чоң бээ экен. Биринчи баласы тем боле. Анда эмесе туугандар биз видеону жыйынтаганга туура келди. Саламатта калыңыздар. Биздин видеолорго класс басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Биздин видеого класс калтырсаңыздар, өзү ошол бизге поддержка берген болосуздар. Анда эмесе видеону жыйынтасак болот. Саламатта калыңыздар. Так, бүтүрөрдөн мурун биз эң акыркы мына кунан быштыбы? Кунан. 2 жаш болду. Кунан айгырды көрсөтүп коелу, 2 жаш. Алмамбет экенке. Алмамбет экен издеген атыңыз таап берет. Алмамбет эке. Ат керек, ушундай же таап бересиз да. Чарбаттан баштап улага чейин. Аэропортто жүрөсүз. Өзгөнгө барасыз. Жыйнайсыз айттарды. Мына ушундай Алмамбет экеге чала бересиздер. Бу кара керек экен, ашынча маалыматты Алмамбет экеден сурасаңыздар болот. Баасы канча? 100 миң. 100 миң. Бу каяктын жылкысы болуп калат? Ысыккөл 100 миң. Бул чоңойсо суагай узун күлүк болот экен, а? Өтө күлүк, өтө. Номерди айтыңыз. 0702 0702 87 87 56 56. Алмамбет Полбон. Алмамбет эке деп чала бересиздер. Бу дача сууга кетет да? Дача сууга кетет, чала бересиздер.
Анда эмесе биз видеону жыйынтырдык, саламатта калыңыздар.